Noa, maybe I will be an year banny at the Ababe Sumo. Yatrase 9:30 near best sorry. Na face post him no abba in between no or more at the posted bits ebe braying na bobo so kakra and sana 9:30 no more betrase no more ababe babem so hun se de yatrase Ghana yesi hun konya Ghana ni yedi hun komo Ghana ene ye babe fa ho adwene anopa mi hwe ni mu se Justice Prempe part of the NDC communication team wo asantemantema say obejoini ofie ha say and na J Perez so part of the communication team of MPP wo asantemantema say so no ebejoini me na yedi enkomo me din na Yaw Boamah Libya boga me trem de mama konta o man hene yaw edubu achi streaming live our social media handles ni nyina so Facebook, YouTube, bebia yes streaming live or honum utien or radio cam and as a baby will be via radio 93.1 FM and a television Sompa TV and hey and some no a dos on pay and some no a dos pa free SHS kakra wom and which is so no Brian Champon say amount for more than in some no it be a detain no it be KBC any it be chat toward the BC anymore nigina or semunyai some more twisted na more tenny the west no yebedi ho enkomo na face so no yoko nsensam ene kasi amanfo ebia wiade abegu Ghana hasei ene ho nkomo nom ne ade nyina yebedi na yako akwatia yebekọ akwatia so by election na baso na nyasem ketwa Chief of Staff Julius Debra lady NDC team no eni omu wuru akwatia na enyasem ketwa ewo akwatia abonten so na NPP so eni omu squad igu ho eni wedi nambonkum wedi namnifa but de ye me fe say eduru baby na is it the MPP candidate ena oye campaign na ena okoduru NDC party office no wura ho na sede omu nyina sikabo mu ye na 2 din komo no na efe so hu ni nyina ka bibi kire yen se omo ye di omo achie no so hu omo no soro ho no omo didi bom ye bibia bom din komo bom omo ye namfo enti oso so awase ho no yes yakonya na atore na apede eba eno no nkire se fa ba ko bo bitirim eno no nkire se fatuo ko bo bi eno no nkire se fasekan ko twa obi so tiase akoma no kukuru se de ya o jato fombo ko e de a wonu ano no so politicians in there omo ba no mo ko mo na be ka mo krom onum we koja we yiye we koja we adore wo tu ne bedi o koja na sore mo ne omo na muti krom onum to ka se fa ba waka jense krache wo bedi 3 days be wo be ko onu bibiri twomia me ne nati krom asei wono ene beboa me o afi me be frowi ene na asem na obekeka de a kire me ma hu se there's heavy security presence so ewo akwatia bonten so enya asem ketwa na matesa ade hye ni bi esu titru ene omo ti kromo no omo kire se ase police for no do so do omo suro kura omo ti omo kro yimu omo ware omo ho we get ni we boy ni we ware we fie we so ko ware we fie ti omo ti no omo ti so hu na fe yakosesa police for begu kronim ana ka mumuru ntum ana hunahuna my friend you are not my friend to be pass adamfo nyo adamfo my friend you are not my friend a police for brofi 5 case yeah 5 case omsi a police for begu kromo no bebre dodo ntiama omukra no womo abohu anesa ba se na yesitie bia wa akwatia no ye beba ru akwatia na yakwa kodidi nkomo amafo bi so ke ka o madwene de kire waeke so hu West Africa Examination Council for no amafo bi ke ka o madwene de kire o mo say ase o ma take Ghana for a ride o ma take here for granted na hwan na eliki na hwan na po na hwan na ya withhold o mo papers na saa de eja o mo for years ni o for years ni na waeke for inti omo ye investigations ni wi a ede na omo hu
what recommendations and omo ye recommendations no omo ye investigations no e de ma waike say munye we emfancy sa kwan no for years, for centuries. Sana make centuries grade say ma kan ma de kwachiri for years ni so decades ya chro waike for exams ye di free me chro de yin bia me chro SSC me chro SSC na BC in the sen wa so chro and at the end ya we hodu and at the end omunye hute no mugu honum me so omo dynasty kumasi yi honum no KTI nche ono sa no musuba nte dynasty honum no sa no musuba nte omu mpenti nya hwe sa no madwene aye amtiti honum sa na mo hodu nkwala no na obi ba kɔtwro exams na eno ano na motete honum sa no peye bedi hu nkomo na ye rewro matena ye na ya hwese ne enema esi etie da be na nkwala no a wo se Oma with hodu omo resource no omo e release dia momo no makopa admission ato omo school so na nyina ye bedi ho enkomo pa nti ensem ne de doso so Ghana registered nurses and midwives se de anese fo de jagu omo chemu o asem na se ya dane nkomo no ya dane pa no pay na omo kire se wakọ Range Hospital ho anabia wakọ Kolebu ana wakọ Komfanoche na odishie bi ntiye anasa odishie bi naye na wakopa sene doctors yi binom menka so mu nyina nurses yi binom betwitwi o mani pa de amawa yese nyasem keto asem komo no eya adane so hu ti ebedi hu komo anopai na ya rewura mu yi pa omuma aban no 48 hours 2 days say omanche ayi boy no a raf no a ombeke kom hu yebisa say 2 days na twam omo ye de still boy no ye nche no omo ye de na de afa ho ebisa for ye dan ho na ya fa sports aba ye ba ye bebo bonsem no so a na ye didin komo anopai ye the sports to aso anopai e de amamo sports team no e de sports to aso anopai de amamo na yaba be rewura nsem no mu eneso so matese kwabena Japan filing document e MPP office.